Lejelo Sol Civil, viernes 12 de febrero. Chusok inomatso huyaptamako oxacti hospitalo. Leo le cucata titulacal cahnalo, vema unaya luyolo, yetel beto barhets angelo calandi guto olalo. Beyoma tu anda talamil, kiluchu por hospitalo, o sal, uhek apta cuchilo meya. Hebirso gali gotil uhek apta le cuchilo wabashkuts atanta lebishu, uyoksamako hospitalo. Taktilik imbelayan 208 juntulul mak pak te le cojanilo, tia no gelas hospitalo be. 27,080 juntulul mak tsoku yolintikuba. Matu chikpacho mishbal mishtupahtelu pak le cojanilo. Bucamaco va 87% titulac le marros ocupaca le cojanilo, le tiobe 31,117 juntulul. Belechik pola 126 macpac de coronavirus, 88 tucajiljo, 10 progreso, 7 canasin, 6 Valladolid, cantule suquila, orstule tishkoko, caca tule tecogetel tinum, yetel jujuntule abala motul, tisimin, yetel uman. Y Chile 31,117 max ocupaca tile cojanilo, yan 264 juntulule, tasha trusutalo, lejelo valechu mectan cajilo, Yucatán, turrachi amac, pacati le cojanilo, tactuc inil 11 de febrero. Le tiab tu cajiljo 19,175 juntulul, Valladolid 2,214, Tisimin 1,039, Ticul 839, Canacín 765, Uman 743, Progreso 733, Tecash 481, Motul 282, Peto 278, Temozón 245, Tinum 211, Junucma 190, Chemash 188, Izamal 167, Buctot 148, Mashcanu 120, Espite 115, San Felipe 111, Yete Acanque 106 Tulul. Ichilucajiljoy, Lecuchiloba Letietu Rachian Cojanobo, Chicpajutz 14 Quinobo. Tuchumuk Iwiquil 49 Juntulul, Juan Pablo II 42, Ciudad Cauquel 32, Francisco de Montejo 18, Manuel Ávila Camacho 14, Polígono 108, 12. Bojorques, Mayapán, Etel Pensiones, 10, Juntulul Mactelo. Francisco y Madero, Los Héroes, 9, Juntulul. Roble, Agrícola, Etel Vergel, 8. Chubuna de Hidalgo, Etel Fidel Velázquez. Las Américas, Yucalpetén, Etel Ciudad Industrial, 7. Chichen Itza, Etel Jardines de Vista Alegre, 6, Juntulul. Chemoy Tucajil, Hoyz, Ocuchic, Pajal, 19,175 Macpac de coronavirus, Tactuc Inil, 11 de febrero. Letio Betiano, 5,520 Juntulule, Tuchamanil, 5,197 y Tulac Inil, 1,788 y tu Chumuquil, 2,611 y tu Nojolil, y el 4,059 junto Lule tu Chiquinil. Y Chile Solci, Belax Ecogel, Belequim, 13 Maco, 8 Shiwe de 5 Colelo, Uquinilo Betien y Chil 42 tac 83 Jaube. Ya está y cojan el tío Hevistun talamil tu presiono, diabetes, Yanach Polocachi, cojan el tu pulmono, y te beshan tu riñono, beshan cardiopatía, y te yanach chamalcachi. 6 juntululetica hano gash tu cajil hoy. Yetel mashkanu, motul, mushupip, seye, tekash, tisimi yetel Valladolid, jujuntul mak kim telo. Sokuchukik 3,293 mak kimikiola le coronavirus. Y chilebuca cojano yano 596 juntulule hets el yaniko. Mat ubuktiole le cojanilo, alano, tu shakaltalo mantasto minutsakiahilo o molail toch olal. Hebirsocaliko 208 juntulule cojanobo, tik alano jumpuli hospitale. Ulaco hatse tu patico bashkonu yes, le shakal betantiobo. Ukinil tulaka le mak tokupakati le cojan Tiang y Chilhumpel Winal tak 99 Jaube. Uyesa Hilo, le semáforo ya, Uchik Besike Chak Ankayanil. Hibisto Calico, le semáforo, y Nutzabak a Holbileca Nupu 15 Kino, Beyo Humpeli, Unzabil o Helbil, y Telecu Zabak a Holbi to Menuhalachi Lumil México.